These guys who sacrificed so much cannot be forgotten. I mean, it's very emotional for me, simply because of Alan, from him being such a close mate. Bidmuħ fajnejha, Elaine Zerafa, ex-membru tas-Servizz Navali Rjali, tispjega kif Operation Pedestal, magħrufa f'Malta bħala l-konvoj ta' Santa Maria, iġġedilha memorja mqanqla tal-ħabib tagħha Alan Shaw li miet ftit snin ilu. Alan kien abbord l-SS Ohio li fil-15 ta' Awwissu tal-1942 daħal fil-port il-kbir nofsu maraq minħabba xita ta' attakki mill-ajru mill-baħar. Il-qawwi Ġermaniżi u Taljani kienu ħarxu l-attakki fuq Malta, fortizza kruċjali għall-Ingliżi li mal-alleati kienu qed jissiltu l-illa ta' Hitler u Mussolini biex jerġgħu jieħdu l-kontroll tal-Libja u Eġittu. Fil-1942 kien baqa' biss Malta between a week to 2 weeks ta' ikel jew armamenti jew fuel għall-ajruplani. U mela allura l-Ingliżi kienu determinati li Malta ma tintilifx. Iċ-Chairman ta' Royal British Legion Malta, Peter Gauci, jispjega kif il-konvoj kien telaq mill-Iskozja fit-3 ta' Awwissu tal-1942. L-attakki seħew fl-Istret ta' Ġibilta. 9 vapuri għerqu. L-att ta' fatalitajiet kienu jottiżjed minn 500. L-SS Ohio mibni l-Amerika rnexxielu jiżgiċċa ma' 4 vapuri oħrajn. Mingħajr il-provisti li ġabu magħhom, il-futur strateġiku tal-operazzjoni tal-Alleati u ħajjet il-ġens Malti kienu ser ikunu medda. U dak kien kellu aviation fuel fuq, ammunition u ikel. U dak kien tlaqat xi 3 darbiet erba' u kien abandoned u reġgħu dak fuqu u sakemm waslu Malta. Elaine turina qampina tal-bronz li ħallitilha omma. Omma kienet l-unika barbira liċenzjata fir-Renju Unit fi żmien il-gwerra. Il-qampina nħolqot minn materjal instaff fuq wieħed mill-vapuri tal-konvoj Pedestal. The bell is made from brass from HMS Nelson, which led the convoy just beyond Gibraltar. The wood is from the ship as well, and it transpires that my father got called up during the Second World War. He was actually Royal Artillery. When the men went in for a haircut, very often, they'd been in the pub and maybe had a few beers and they couldn't afford a shave as well. And they used to pass things on to my mum. Elaine, illum tonara l-nannuha li serva fl-ewwel gwerra dinija u l-missiera fit-tieni gwerra dinija billi servi bħala gwida fiċ-ċimiterju militari tal-Imtarfa.